जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ सकाळ तो नुहे एक्चुअली से गाधुआ हो गलानी कहीं आम जाइलु गोटे जगह को प्रथम आप देखी दिखाँ चिंटू भाई हाथ कौन होती मुझे कहि देखो हाथ पूरा डैमेज हो जाए हाथ एमती केमी है बैंडेड कौटी है आप प्रथम गोटे वीडियो देखी दिंतु ये जो वीडियो बनाई आम शेष में कहीदेव जे कौटी है हाथ कौटी केमी है हाथ एमती आउ कौन पाई है को मेडिकल जाइलु फास्ट ए वीडियो आप देखी दिंतु। आड़कना फटका आड़कना आड़कना हाँ देखा था मोदा देखा अभिनय आस्ते भाई ना साइड हो लो आपण तो देखिले किपर भाव में चिंटू भाई कष्ट सहले कारण आमर तो टी भूल हो गला कि 2-3 दिन भितर मेडिकल ट्रीटमेंट दबा कथा हेले आमे टिके अवहेला करी करी डॉक्टर न देखी मेडिसिन खाइला फल सी भितर इन्फेक्शन होकर आज एड़ा बढ़ाई जाता सामान्य छोटिया फटका को अवहेला करी तो 5-7 दिन रखीदेवार परिणाम आज मुझे भोगिली जोटा बहुत कष्टदायक थिला। आम निशंकुली मेडिकल जाइलु से जो आप मेडिकल देखते निशंकुली मेडिकल पड़ो काली जा पड़े से कहते दिन छाड़ दिन आसापी कारण ड्रेसिंग हम ना दिन छाड़ दिन तो कौन कह ठाकुर डाक केमी हाथ भलसे भल हो जाओ हाथ भल है आम आप आहरी भल भल भिड नहीं आसू कारण माछ धरा सीजन आसना तो चिंटू भाई हाथ तो भल ना मु तो भलसे माछ धरे ना मु कैमेरा धरे तो सी ही माछ धरिए आ हाँ जो यहाँ है केमी ना नना कौन करते ना देते आलती करने हाथ में खाली हाथ में गोटे गोटे खाली कदली पत्र पकई हाथ में देते 9-10 टाँग कर्पूर बुलाइबे
ସେମିତି ଦିଆଯାଏ ନା ନନା ତରତର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଇଏ ବି କ'ଣ କଲେ ନା ନନାଙ୍କୁ କହିଲେନି କି ବାଲି ଥୋଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଥୋଇ ତାପରେ ଆଳତି ମୁଁ କରାଯାଏ। ଜାଣିଥିଲି ନନା ଏତେ ସମୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ହେଇଯିବ ନା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ନନା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧାରୁ ଆଳତି ଥୋଇବା ଗୋଟେ ମୋତେ ଅଶୁଭ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ବି ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜିଦିରେ ଛାଡ଼ିଲିନି। ତ କର୍ପୂର ଆଳତି ସରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ କର୍ପୂର ହାତରେ ଜଳିକି ହାତ ଫଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତେଣୁ ରାତିରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ଫଟେଇବୁନୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଚପେଇ ଦେବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମେଡ଼ିସିନ ଚପିଲାନି ଓଲଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତ ଆଳତି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ କାଳେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ହେବ ତ ଆମେ ଜିଦିରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ନନାଙ୍କୁ କହିଲିନି ଯେ ମୋ ହାତ ପଡ଼ୁଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଆଳତିକୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଥୋଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତ ଏମିତି ନାହିଁ କିଛି ଭଲ ମିଳିବ ନା ତେଣୁ କଷ୍ଟ କଲେ ନିହାତି ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ତ ପରିଣାମ ମିଳିବ ତେଣୁ କଷ୍ଟର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ଆଉ ତେଣୁ ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ଆମର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ମୋର ଏଇଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ଏମିତି ଖରାପ କୋଚିଂ ବି ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି କାରଣ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଆସିକି 50 ଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି ନା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆମ ଗପିଲେ ସରିବନି। ଗୋଡ଼ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ସେ କଥା କହୁନି ହଁ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠାହେବ କମୁନି ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଛି ସିଏ ବି କମୁନି। ଆମେ ରହୁଛୁ ବାସ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହସି ମଜା କରୁଥିବୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କିଛି କହୁନଥିବୁ। ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।